Veliki pozdrav svima i dobrodošli. U okviru ovog videa zahvalimo 2024. godini na svemu što smo iskusili, na svemu što smo doživeli, na svim transformacijama i različitim situacijama. Pa da krenemo polako. Možete lagano da se namestite onako kako je vama najprijatnije. Zamislite jedan vodopad čiste energije koji lagano pada na temelj glave, lice, potiljak, vrat, ramena, ruke, grudni koš, stomak, leđa, donji stomak, donji deo leđa, kukove, butine, kolena, listove i stopala. Neke niti odlaze duboko u zemlju, a neke se iz zemlje kroz stopala lagano podižu i prožimaju celo telo, daju nam stabilnost, prisutnost u sadašnjem trenutku, dobar fokus, balans uma, tela i emocija. Udahom unosimo čistu energiju i izdahom sklanjamo sve čemu nije mesto ovde. Čista energija prožima telo i emocije. Upravo sada se transformiše sve što je potrebno transformisati. Sve se odvija na blag, prirodan, bezbedan, bezbolan način za najviše dobro svih nas. Zahvaljujemo na svim situacijama, transformacijama, na svim ljudima koji su ispunili naše vreme, sa kojima smo podelili i vreme, i ciljeve, i realizaciju, i možda neke teške trenutke. Zahvalimo na tome što nam je univerzum poslao dobre ljude i povoljne prilike. Zahvalimo na svim lekcijama, iskustvu, na svemu što smo naučili na svesnom ili na nesvesnom nivou, na svemu što smo takođe i primenili na svesnom ili na nesvesnom nivou, celokupnoj transformaciji koja se dešavala i koja je i dalje u toku, na svim realizacijama, malim i velikim, na opcijama, na svemu što nam je dato na raspolaganju. Zahvalimo na tome što smo ipak za nijansu možda i mudri i na svim situacijama u kojima smo se ponašali onako poprilično pametno i mudro istovremeno. Zahvalimo i na svim greškama iz kojih smo naučili i na svim greškama iz kojih tek treba da naučimo, koje nam možda sada trenutno nisu baš najjasnije, zašto smo ih napravili, zašto su se desile, ali svakako da imaju neki više smisao u široj slici života. Zahvalite svom telu na svim fizičkim predispozicijama i svemu što zapravo fizički možete da uradite. Možda neke stvari podrazumevate, mada svakako treba zahvaliti i na tim naizgled malim stvarima i onome što zapravo neki ne računaju kao
nešto bitno, a kada to izostane, onda se zapravo vidi koliko je zapravo to bitno. Zahvalimo na emocionalnim transformacijama, na poslovnim rezultatima, na tome što imamo porodicu kako imamo. Zahvalimo svima koji ovaj svet čine lepšim i boljim mestom za sve nas. Sada zamislite da na vrhu glave lagano cveta jedan beli lotos koji je prožet i zlatnim i srebrnim i šarenim nitima i sitnim česticama. Zatim ispod njega u predelu čeone čakre zamislite jedan ljubičasti lotos ili tegit, kako god vama da više prija, koji također upija energiju univerzuma. Zatim u predelu pete čakre, odnosno grline čakre, zamislite jedan plavi lotos, upija energiju univerzuma. U predelu srca, zeleni lotos, upija energiju univerzuma. U predelu stomaka, solarnog pleksusa, žuti lotos, upija energiju univerzuma. U predelu donjeg stomaka, u predelu oko pupka, zamislite jedan naranđasti lotos koji upija energiju univerzuma. I u predelu prve čakre zamislite jedan crveni lotos koji upija energiju univerzuma. Zamislite da ste u jednoj energetskoj lopti koji vas štiti od svih negativnosti s polja i podržava sve procese koji se dešavaju unutra. Lagano možete da ostanete u ovom stanju izdanju koliko god je vama prijetno, a nakon toga osvestite teme glave, lice, potiljak, vrat, ramena, ruke, grudni koš, stomak, leđa, donji stomak, donji deo leđa, kukove, butine, kolena, listove i stopala. Zahvalite sebi na tome što radite na sebi i zahvalimo svima koji ovaj svet čine lepšim i boljim mestom za sve nas. Želim vam sve najlepše u novoj godini, šaljem vam lepe misli, zagrlje, ljubav i mir i vidimo se u nekom od narednih videa.